ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Айни замон мо қарор дорем дар корвони шаҳри Душанбе, тарафи Пажарка, якм дарвоза, якм ряди широке. Марҳамат, данами румолора узи ман нархоша мефаҳмонам, ҳам румолай, ҳам шарф дариҷа. Метавонед дархост кунед, доставка дорем. Ина бинед. Чандяни шарфо? Комбахтия? Дорядай. Як тарафаш мурамра, як тарафаш амхе комбахти. Анай резинкош чи? Иҷада нарх дар дигаро гуфта истиян. Ина резинкотон чандян ина ино? 100 сомон. Ана бинед, и бори бо навинкош. Ана бад ҳаст ана ино аҷоиб хушрӯ. Ям мурамра як тарафошон. Хай вайра харидорора ҷавоб додам, бо гап мезанем гаштарака. Шарфора бинед хай ай королевский бархат. Ино чандия? Ина дубайскиё. Дубайскиана? То охира 180 бидай, нигоҳ кунед. Чақа хушрӯ. Диде? 180 сомон. То охира. Ина ёшам нав, ина инош набуд. Нав омадай. Ёям ам хали як тарафш ваяя? Ина иноям бори нав. 180 бадана ино хушрӯ. Ана ина аҷоиб фасон. 180. А боло чандай? Ноблес дороҳо. 110 бори нав. Ана ин рамро шарфоче? 60 сомон дуюм сорче. 60 сомон. Аминоа? Дуюм сорте. Аҳа. Ина Инаш чандай? Ина апаҷон 100 сомоnie. 100 сомон ана ин амуд мрамар. Ҳамаш нигина дора. Ана ин шарфош чи? Ин мрамари тоза ям 100 сомон. 100 сомон ана инош. Ана ино 100 сомон. То кҷора? То Ина мито намҷарада апаҷон. А ваёш чи? Ваёш апаҷон 70 сомон комбахтай. Анаи комбахтош. Инаи беха бинед. Ҳамаш комбахтияй. Як тараф мрамрай дидед болош поёнаш комбахти. Чанд сум гуфте комбахтира? 70 сомон апаҷон. 70 сомон. Ана қисми боло чандияй шарфо? Қисми боло то охир шая нархай 100 сомоnie. Ана ин боло ҳамаш 100 сомон. Ҷа чанд намудай? Я 100 шанс мастай я нархай 100 сомон. Ана ино ҳамаш 100 сомони будай шарфо. Бинед чӣ хел шарфои фасони хушрӯ. Ана ё чанда ина сетайко? Сета я 120 комбахти. 120 сомон сета комбахти. Аҷоиб хушрӯ. Ино ина румолои хушрӯ омадай дӯстони азиз. 95 сомон. 95 сомони. Иқақ фасон. Дубайский комбахт 95 сомон. Мана инош апаҷон 60 сомоnie. Ана ина муд комбахти айна? Ям комбахтай 60 сомон. 60 сомон. Ям дубайский. Аҳа, ана ин мрамротон чӯ? Апаҷон 110 сомон ям бори навай. Мрамрои навинка румолош. Шарфоша нав нишон дода будам, инош румолоша. 110 сомон бори навай. 110 авай пеш будагиёш чи? Апаҷон 65 сомоnie. 65 сомон унамуди мрамрош. Тамом бо чӣ доред ягон навинка? Ина ино чандай? Адо. Ина мино. Бад мана ино бори навай. Ҳозир иноша нишон тием барои Апаҷон 30 сомоnie. 30 сомон. 30 сомон и қаби хушрӯе. Ёям Туркияна? Материалшона чӣ меган? Пахтагӣ. Баъд аз ана ино мадам полои навинка арзамино беҳад хушрӯ мехаранд. Подписчикои мо нархаш 55 сомон. Гулои бо навуш омадай бинед. И материалшон аҷоиб хушрӯи шарфо. Набинед, агар дар кор бошад доставка ҳаст 55 сомони. Тамом и ёша нишон дода будем ба фикрам резинка чандай? И 60 сомоnie. И 60 машай. Уҷада ҳозир 100 сомонаш ҳам нишон дода будем. Ана ин намудаш 60 сомона дӯстони азиз. Ана инош чи? Светкаш камай па. Ҳамаш я нархай, мана ино бори навай, ҳозир светкаш нест ҳозир. Чанд я бори дигар 60? 60 сомон. 60 сомон. Ана ин намудо пагода бо миёя. Светкош мешавад.
дигар ангош паго мебиёя иҷа оптовико будай харидиан 60 сомон хушрӯ пасон ана ино чанд смайна миям хушрӯ мехаран Ями. я Яра по 40 метр. 40 сомонӣ версачо бинед ям аҷоибот фасони хушрӯ ино чи гармушко Бажати я паҷо 60 сомон ай. жатти турецкий 60 сомон материалш чи ай Вали жати гирбишина. жатти гирбишин Аҷоиб материал. ино бинед гирбишинои оригинал будиян на ино 60 ай 60 сомонӣ шидиян инамудош хушрӯбош дидед фасон гулош ҳастай ҳама гулои хушрӯ бо анам хеле ангуркои ғафс омадаи шарфо дӯстони азиз бинед аз ду тараф ҳам хе парпарак дорада парпарак ай ду тараф дора ду тараф бори нав чанд расветка дора 35 сомон нархи донаи анами намуд ғафсак мумкина я бори хе расветкоша нишон тем хушрӯтарак бисёр расветкои хушрӯ дора нам наи расветкош рангои хушрӯ анаишам ангурка блестящий иям 35 сомона на калони хушрӯ шарф ғафсак агар дар кор боша нависед тамом анаи ангурко аҷоиб хушрӯ